enti abuso panyi ma me sa we se nkrate fi court be wo so do se wo jama lawyer fo eche se wanya will bia enti hi fa na mokote so wa trust ni will mu so owu am nkata danim abuso panyi mu ko hu wen media ma menkan kire wo se onye will bia o enyuma no nkiro menkan kire wo se wo ye will ana wa anya will what you say ne niama wa ba ye na ahyade a wo se ye nyema no ubusa ne mana ne manyina baba be gina ha dia dance 100% se on papa wish and wo se ye nyema ya ya ma no lawyers no so edikan chempe saa no se ye nyema no ndi ye ma no pepepe na menka se wo na wo se oni wele enkrate kita me na me boss so Chelsea Accra High Court probate division ena dia babonte se wanye will enti se no enye wele samase ode to ho so wo amunye ne sei na mom eye wish na wish no o kana hwan na wo ho se mon kata nanim ne mani nyina ho ne ma Kevin Denise o mu nyina ho muni mo numbers betumi afro mo bisa ho Inti nyesa busu panyi na bo ni tim se mekata na mabu ni veli me de bu kitim fa me panya de ya wo ka to na meye saka me de me paya de ga mekata de me na me be cha mo nso no de nyam na me cha mo o man kasa eno mo lawyer fo na be cha mo amu no so dad no ba mu ba bia o sie ye ma me akosu ase waso wonim wono ankwasa ne nua ba yi nso so wono so wonim enti se no wakokyere wo mu ba bia wo de na mu ne kwasa ya na mami de se be bia wo ti ya wo frɛ mi sa wo hwehwɛ me wo frɛ me wo hwehwɛ me ne makasa se sia sa wo frɛ me na beje wo so ana wo hu me na me kaza na ntesa etisa na se wo firi baby ba na nipa na eto ko hwɛ no na adekoro na wo pɛ no wan hwɛ no wo hu na wo be da hwɛ na bana akɔkyerɛ de wo pɛ ko kɔkyerɛ nti kosi so mo be frɛ wo de wo nkɔkyerɛ wo oh mama na de me ne na me wajuma bebre yi ho me ne na na me ko na me kɔkyerɛ wo se bra me kɔkyerɛ wo se bra me kɔkyerɛ wo se kojo fosu eyi ewe ye ko ye ni sai munyina mutin social media say mo say ye ko spie na mo kwa ko pufu no ana wa ande wan metio mama wante anya ayina so baby e be sie ndo mo kwa ko tufu no sabe omo ne mano so omo nsu sasa o omo nyinyini ti aka ade ta ho say ya ade ye na kojo fosu wo weni akosie no wo mo betufu no wo mo de ato abonte ade na ese bata di ade no waye Juma fan di ade no waye na me bra panyi wo ware mi ensa enso ma no mi ensa nyina tena se aye kuna aye kama fefe boni bia ama ti ase nti we nkwa me nwa japade no nyon nkwa so no wo sikani o we ho abusu panyi sasam na wotie ne tie edi srobom to de ba bia wo sepa dia wo nkyere wo sa na tie na de na ba bia nkyere nkyere funu so wo betu dia se ba bia wo nkyere obi enti kyere wo mo dia wo pese obehu no onwu se ono ane mai so ane ne ma ne ho enkwala ne nimba bia wo sie no na enkwala ne nimba bia wo sie on papa de wat mi da what if that go see obi ne papa eso ne manim baby obi ne yirim baby ozi ba what you say we be da ukosie obi ne papa dim ne yiridim ne manim na wo dra ko che abusu panyi ayeyi enye ma me akosu asa wankwa na ma me se be sa me di betwa to se wo mu se date so mo basan ayaye ne biem dia na aka fa ho akosu asa wa ya yire asante amamre ne amanye wo ya yire ejo mo ta kire yo se ye be ye se ayire etumi fa ne peko ye ni kunu ayi wa asante ha onko ye se ayire tumi ko fa ni kunu ayi se wo ye na ombu na busuafo a onko no onko fa ayi no onko ye
ayeya ye kan se akosua bempoma wo mu anuafo ni bi ne abusuafo bi so eta akosua se wati akosua bempoma wo mu akosua bempoma wo ye me wo faase o ye me wo faase na zabia si akoda oni gu na so aye ntwantwene nipa opiri kukukukukukuku gododu bebi bonza wadu ya wa amania ni amamra wa asante mamu ana asante amamra nso ensesan de tie no sa na tie to bie ni wo betumi asesa asante amamra giste otufo se na tufo na mabu mu asema ono nko ani obi wo betumi asesa asante amamra se ye ni sei ye change di sei ente sa dia vara se ye di amamra ni ahinie nsamumu no de e hwa ne nam aniena mame na se abusuapanyi Tupac nti ye ni baso a obeye den oh just say American yetu mebwa America ana aswade banzo so obi anim de no na obi anso nta asante hade oba kunafo ontumi enkofa efunu say yesi aye na yewi no no so koye yi bi nsida se won do won ya ne ma enwanwa nti bia on so afi no be so be ne ma enwanwa ari atwam mate abusuapanyi mame na se ene ebra wanyama abusuapanyi Victor Kofi Wusu dudu na afna abusuapanyi Tupac nenka ena ati abusuayen kasa yeni komo na yenwemu awo abusuapanyi Tupac na Tupac sesei ensam no ekoso a edi ahodo epiepie but wadwene ho se Tupac ase woni kura ntwa no so biem first the way na Tupac ebe media no so obe grant interviews or conduct interviews waka de eko near eba. Now we don't see Tupac again ejapadia aka near abusua the way forward yes a year beba so March 2026 a year se beba so se ema so ni nyina abusua pani Tupac enkasai eti krofo ebisa se Tupac wo he wotukwan anase wodaso e wo Ghana hanom na abusua ene revelation bi aba betodwa na ye ba betie ba bia Tupac e wo na Tupac wo jinidin papa na abusua kame ho na yenkotie enkomo wi na yenhwe ba bia opani no e wo omani adinse pa na mama abusua panyini ba ko pe afamu nyina dogum we kas ya yawia sese wo fa abusua panyi Kofi Owusu kura oyi Kofi Owusu oyi ohi wanu ka wo fra no kura wa mfa o ya no mu se ya fra no wa mfa last week no say that we be buka enti me wo fa mo na ko e me manko me ni do mo ka kura ma ni si ye wasu obebuka wo hin wasi aye no ye no obebuka ama hinfo ba ye ne mfa so mu nyaaye wa hinfo obebu ama hinfo obebu ni wo ko abusia no emla no mu ka nkire wo mo aye na ba ye ne de ka wo mo boy ne ne ma me de me manko me bu ma mu so wo mo kura no fa bi na frame no ka se oba ka wan o kasa pass ayi bi wo no no de ni bufu ya no so le free o na on say aduma ni ntinu ye ni ta enti Saturday ni Sunday na ya ni panya ho enya yi na ma fla sa obia me pa cha okodo tobo obi twira sa abusua panyi o Manchester enya ne kore abusua panyi ni odobroni na da sori abusua panyi ni atil East Legon olumba fie ho woni Manchester ade me de abusua panyi ni at East Legon calling so mankwa at East Legon Ebenezer o East Legon 3 Musketeers ye disan komo o wia me de beto aso onko Manchester babia abusua panyi ko Manchester babia on tu kwan ko enko babia o Ghana last week no wa wa wusi abusua panyi wo Manchester bia nya no kura me si woni odobroni na tie na mi ni kwadwo no mu wia ye beto aso de ensema wo ani niam a wo mu hihye ne ne wo mu ye no
abaji mu nsam kwadwo yanto aso kwadwo usu maami kube bi na obi abebu na de na kube se kube ya nyini dodo ene wo mabu ato akone hwan na kwabu kube no hwan na kwabu kube no kube me maami na bia kube no ya se wo mo se wonye Ebeneza ere abusuapani wo mo se godu wase ento wo mo kotu godu no mo akobu kube no mo matu kube na se anadu wa odu akona wo ko duru promo na me pesa me bia bla bla me wo fa fra me ka kire me no ma kasa me so wo mo ntwan na me ya bla 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 na ko duru ensuta na me ra village wa na me hu se kube ni gu fo mo a ye besi na kwadwo abusuapanyini ne Collins ene Ebeneza lumba yie no omu ye o maboka na ana afa atu omu ni kube bubu a na sesa kube no manya ne ntia se kube no yase no na ye di gina kuro no no kore wabubuwa kube no me maami na dua ye me ba bia me wona maami adua kube kuro no tete ya na mo ba ye no na kuro no me maami na dua kube no me maami wo dua ene pe ena pe no atoa wase okay atoa ya ye di ebi wase na wo ya nana jina so mo batimenka kwadwo me anti wonka sesia kwadwo me anti wonka sesia na da ba ne abetonka kwadwo wotina wa ma abusuapanyina sisimo aye niema we nyina kwadwo sesi wa begina na wotuatua maso ya wo ya bet kwadwo wo betima ye dei ade na abetima ye kwadwo kade wo betima ye maminti ya to boase o datie bibia ya to boase o se ya me na me pe try kwadwo jina so kwadwo jina so obisi papa you said Odobroni is pregnant how far kobusa Odobroni ni why so obanyim na se wunhunu nyinsa ni biemu a kokobusa no de onyem no why answer me betimi di amawa se wunhunu so Odobroni na funu bokosoro na se ni wa kobusa no okọ hospital na menka ho why answer betimi di amawa no wo se me se Odobroni nyem me de batu wanim ti se wunhunu se nyinsa no emmade a kobusa ne se hospital be no okoye why enwo asem no kwadwo so oboduam nana se baby a wo de dede wo ho obi ye dede ye pese ane udi nkomo nana afedi ye nana afia kobi nana wada roma ye mo akwa baba NDK Studios nana ufri hen ana lumba ye odi hen ana enkomo aye ne achampemu di a osusu bedibi introduce won kakra look at you we dey men ko am sempa we dey di na nafia kobi we free pakoso me ma me ne pakoso di wo free na cha se yetie o ya unua ne mama China me ta chone chime mi yulu na nafia na ensemu esisi ye motina wa ma abusuapanyini atwere history ensemu a ebinsi da abusuapanyina batwere waye niema nyina kyese sese mogapade nyina lumba legacy bibia ya toroka adena mani amumia mano na mutramba bia na afa adena motia sidwom na nakasa that's when that was it no pray wasama wo kan nyina no pray abusuapanyini enye se bi omisreme kasa obi suro no obi ansuro abusuapanyin yakoba ne se akoso akonya no wakantam wo ho entintam so daade so ayi mfiti prekope ne apolice tobo mwana akantam wo pa akoso akonya no ho abusuapanyini akantam se ohimasi no ehom ohimasi na konya no na wakan kwajo wuye dede kwajo achampim wuye dede nana fiakasa enti ekoba no wohwe ya na wotwe da ye pa akoso fo no ya ama ya nkobi ni aye di twen se obeba abasie no we na adwene se onsi ohine ne soso ode ne pebe bibia enti de ma esa ba mu ne se ahwehwe bempoma eye me ba pinsi
obai ana obai ho se onti ase se ye yakuye ho na abusuapanyin ko ento ndo be joy na ye nyina aye ba ko na ya ka bo ti asu ye de ofe edi na chi pepepe onim se ye de hye no se abusuapanyin na aye bo ni omudie omonya ye bo ni ani ye ka bo ma ye no omunyina etu anamo na abusuapanyin asem me nyine ya manyina dru se no minti buga na mi hu bisuga na wiase ya na ye kase hwe abusuapanyin no mi hu se de ni su mi tu mi su abusuani abusuapanyin o meti mi aka kojo jina so hello kojo jina so kasa akade mi pebia kire no so entam nti na ne ye din but yesterday ye yempeduabo yempe no me yempe se bebre nti ne ye tai no kura na chi rumbe de pade ne nseme kobo odobroni ni wa hwe wusi odobroni gira mansan enti te su ka se unnim odobroni na hwe de ede na wunim no watimi etunsu na busi se nwura de ahye wonsu oye fun asem wo de hene ye ka no etimi na busi apeni ye nsuro no me de se de tie bia rumbo ye ba se de ko banyina be ka o muchi ye ko banyina ne kasi wa de ye fiti preko pempo yesi ye de kakaka nyakopon obehye no woni nya me pacho nanafia abusuapanyini mo busuani mu papa yi wadan subamboni bi se yedi ama mahunu se woni suban papa because me investigation binum ni ade bi papa ni sunu ni ban ti sei e ti sei wa abusuani obetima boye kakra ni suban ya nkasa woni subaba ko bakusi ame brade me che nwanwo yetime trasia ni adwene wa ye hunu ba bi ofiri sekona kunya kakraka wusa ko pa kuso akunya ko sho obi ya dia wosayi rumba wife why ya dio ne wife be asem na wokan se abusuapanyi se lumba wo wife mienu emu de yan asem na wokan eri o ba ko pe o yire ba ko pe sa ene hwan yire ya ko sia sewa wonu na lumba yire no me pa chaani na ba ko nso e no na abuolumba ma ya busua no na ba ko na ono di ono na wonya ne yire no no wonya ne yire no na mami musa wo abusuapanyi musi ni subanye na obi ani subanye di ade na mudi ni ye abusuapanyi ade na mudi ni ye abusuapanyi subanye onua panyi na ye abusuapanyi metimi wo fa isu okay inti Tupac ena ne wote se ye de enchechemu na e de ebro se de wonze walata babi pa walata eneboti de media no e ka de ekọ ene ne eba inti se de bia meka no se wo ye tim sai cheka na wache wadwene e comment section wo ena wo ye tim legal wife nso a na wache wadwene e comment section wo ye tim koyo nso papa shi na watimi ache wadwene e comment section na enkomo no etimi akoye ha e ye GH report yesabishia